Hakabayday bat kajing wanra ya ka roy kapar bat ban pet ya kajing jong kipat ba u MLA ka nongpo uba Mayralborn Syiem ulalet ya Kynduh ya ki Nongshong Shnong ka Umdohkha them bat Umdohkha lom ka bahap hapo ka nongpo constituency ban sngap ya kajing bat kajing dan kam jongki hakaliang ka kampen roy. Hagani kajing ya Kynduh ki Nongshong Shnong kila penpau ya kajing dan kam ba kongsan ha ka Shnong jongki. Haba ajeng kran hagani ka sngi uba Mayralborn Syiem ula Kular ya ki Nongshong Shnong ba on sa penurlong ya kijing dawa jongki. Hagan ngasngi UMLA ula IT ru ya ka work order ka ba arlak tingka lingba ka special rural work program na kabenta kijing sina penbha ya ki suram. Ya kijing kam ha Shnong kidang sibun tali kijing kam. Kadi kijing sisang kawagilay Kynduh banten kay ya kator par Shnong. Na kabenta ban extend na ni manang bunhe ya kani kijing dorba. Ladang kijing school jengut ladang pasdang membantah kijing erat kibagakan air bikin face wise. Kamu kawat kawanangkong kawat kabaan kawat kabalay kamtakan. Tigladang kijing ikan sa katagurpong. Bat panagayan ke jongaru bahal kabedi berka ing dorban ke jungtian ni. Kipol kibladet ngayo banyara. Bat kinangay kateng banyara. Bat bahagan ni kebat jong Muslim arajan arfusan at dari uru ngalampu yang nagabantaka extension ni kini di Indorpa ke jungki magvideo ban sila kawal hamhe na magtagitig ng toy ke jungki Uba wailat